Uthi ungaphula inhliziyo emtholweni langakho ungaphula inhliziyo emtholweni langakho kulamtholo ngihlala eFrance City mina obaloshintshe makufiwa sengiyofela khona kulamtholo ngihlala eFrance City mina obaloshintshe makufiwa sengiyofela khona Suka ingoma kanjalo lalela ke babukeli beSelect Africa TV ngihleli noSKHENQE umfoka abiyela phansi enkandla njengoba bafethu ngiyenze sure ukuthi umuntu ake yayisho into yakhe ngendlela kuphela kuphela kufinyeko lombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya sawubona sikumukele beSelect Africa TV sawubona Select Africa TV we we our king Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami uthi ufsani kwakamthembu bathi le njabula ihora bafowethu lalelani-ke niyazi nje njengoba ngikhona nje bafowethu niyazi ukuthi ngisuke ngiphethe insizwa kanlalela ngumzungu kagojela amagojela gojela intombi esokeni bathi umsikazi wabezizwe kade ngizalo stick uyadela njengoba uyibona yonkana into yomntwana umsilo wenkawu ugaqa silalela-ke ngithe angihambe ngenkandla uma ngifika enkandla ngifike ngithi kancane kancane usuyangilibala uyamazi umfana oshaya ozoyingoma umfana mfethu ushaya ama-hits alandelana ama-hits alandelana uzoyisho ukuthi yena yiziphi ingoma aseyishayile ngithe ngimlanda bafethu ngiyazi uSKHENQE bafethu umuntu oseke wafika la saxoxa naye namthanda ngendlela esimanganisa na comment na like anasho ukuthi lo mfana ngiyamthanda lo ngithe ngimbuyise umfoka abiyela menziwe laphela kabuhlungu uthando lwethu maliphela kanje kancane kancane useyangilibala kancane kancane useyangilibala kancane kancane uyangilibala kancane kancane useyangilibala sanibona sobingelela nje abalandeli nabathandi be-TV yethu iSelect Africa TV obingelela uSKHENQE usenzo umfoka abiyela le phansi enkandla kwesakashezi esigodini saseyintinini insizwa-ke ngaziyo zike zithi uphula bhawusha kodwa uphula usiphatha nje ngomnyama phansi kwelasophindweni umbaza emdamu ubacandela ngiyabingelela nje kakhulu bafowethu ngiyayithoba kini kakhulu ngingumfana wenu mfowethu usayichazile umfoka abiyela esuka phansi enkandla kaliphethe kuphondo mina ngimazi ngophondo engalwazi ukuthi lisekenzaphi mfowethu ziningi maningi ama-album usuwenzile noma mina ngazi awu 2 3 ispa Nescustomer please isocialami bese kuzoba yile umgqomo nokudla umgqomo nokudla mfowethu asikubingele sikwamukele mfowethu kwiSelect Africa TV and siyathoba ukuba nawe and siyathokoza mfowethu ukusinikeza isikhathi iSelect Africa TV umuntu i-TV mfowethu ehleze inikeza amaciko ithuba lokuthi sibe nawo ngenxa yokuthi suke sithatha lesinqumo sokuthi abantu abakwazi kangcono ngiyazi mfowethu i-album yakho mfowethu isabalele kakhulu mfowethu asibuyele ku-EP yakho kube ne-EP before kube nale album France City mfowethu asiqale lapho ku-France City kwi-France City i-EP engiyenze ngonyaka odlule ukusho ukuthi ngibe ne-pressure kakhulu emva kokuthi ngikhiphe Nescustomer please ngo-2020 2021 ngakhipha i-album ye-social ami ngabona ukuthi umsebenzi utakelene kakhulu angikhona ukuthi kunengoma eziningi engibona ukuthi zinamandla kuma-album adlulile eyisadinga ukuthi isebenze kodwa engalithola ithuba lokusebenza ngokunyaka nonyaka ngikhipha album so ngonyaka odlule ngabe sengithi angikhiphe iy'ngoma ey'mbili kube kuyi-EP kunengoma ethi France City lapha kunengoma lapha ebithi eduze ethangaza ngithole nomakhelwane okuyingoma-ke ethe mayifika yafika futhi yawumthwalo kakhulu oba ifika yasebenza kakhulu esiphoqa ukuthi angiyigqilaza kakhulu ngoma abantu yangoma ngibona into eyisimanga ngoba kuthe emaphuma le album aqala phansi ama-numbers ayo anyuka futhi so kungithokozise kakhulu le EP yenza umsebenzi omkhulu kakhulu yenza umsebenzi ongaphezulu komsebenzi ojwayele ukwenziwa i-album so engicabanga ukuthi mhlambe iyo le EP evula indlela ongakuthi lo msebenzi we-album esiphumile ngiyibone enzahle mana-ke menziwa mfowethu indaba ezitha ngicela sibanike ungiphele izingoma nje mhlawumbe ezo2 France City
nelentosana kule album EP mfethu ungiphe nje uthi sizothi nje kancane sibakhumbuze. Kunengoma lapho ethi okay. Ngizocula lethi Eduze abayithanda kakhulu abayithanda athi angaze ngijona nomakhelwane. Yangibulala indlala we sawala mihlala kude yangibulala indlala we umuntu amhlala kude usengifuna uqomeduze angaze ngijole nomakhelwane usengifuna uqomeduze angaze ngijole nomakhelwane usengifuna uqomeduze usengifuna uqomeduze usengifuna uqomeduze ingoma le esebenze kakhulu kuzoba nayo lethi Francity nayo itrend lebayithanda. Kodwa wami ngicela ungipha lo ngoma ngosi angazi noma izokwenzeka yini but mfethu abantu bayithanda leyo ithi uNonkulunkulu inhliziyo emjolweni langakho uNonkulunkulu inhliziyo emjolweni langakho kulamjolo ngihlele Francity mina obaloshinji makufiwa sengofela kude kulamjolo ngihlele Francity mina obaloshinji makufiwa sengofela kude asuka ingoma kanjalo. Lalela ke babukeli beSelect Africa TV ngihleli noSKHENQE umfoka abiyela phansi enkandla njengoba bafethu ngiyenze sure ukuthi umuntu ake yayisho into yakhe nento aziwa ngayo ngithiya ngimlande ngimlethela eduze iEP yakhe leyana ebeyenzile last year ngithiya ngimlandeke because wenze amandla amakhulu mfethu ukuthi istepisi bafethu azinyuke nje kahle mfethu album entsha wenze 1 kwiEP EP asiqali la ihambe kanjani iphiphu ukuthi ihambe kahle kakhulu ngifuna uqhamba ngoba le ngoma nje lethe eduze ivele yafighter unyaka odlule usuzophela ngisebenzile ngambili imicimbi ngayo ngasebenza kakhulu ongawuthi ngikhona ingqinamba engiexperiencile ngokuhamba imicimbi ezimodern ingqinamba engingahlabezani nazo phambili ngenza amandla so yenza umsebenzi omkhulu kakhulu la iphi ingivula amehlo into eyiningi. Yes mfowethu sidlulele album entsha ialbum entsha mfowethu namanje uvimbanisile kuTikTok mfowethu engicabanga ukuthi iyona into eyenzeka la mina kungijabulisa kuTikTok emangibona ingoma zakho zilentuzana uthola ukuthi ziyaphithizela okay ku right alright it's fine but uTikTok into yamanje ungathini ngokubona ingoma zakho zitrenda kuTikTok and egcineni kumele ingoma mfethu zihlala impilo yabo bonke abantu uthola ukuthi iyahlala mfethu yakhe kanje wathi mangihleli noSali wathi kumele ihlale wathi imeli yakhele njengesifo egazini mfethu ungathini mfethu ngoTikTok uTikTok futhi uright kakhulu uright kakhulu noma mina sekunezinto ezithile ngiyibonayo ngawe ngibona ukuthi zibuye zisilimaze because uTikTok busenze sihlale phansi singatshela ukuthi yonke into ihamba ubone yonke into ihamba kahle ubona abantu benza ama-beat ingoma yakhe trend emveni kwalokho ingoma yakhe trend isikhathi singango 2 months ekugcineni ishone phansi yabo so yiyo into engiyibukile ngoTikTok le ngathi mhlambe ibuyisilimaze yabona ngoba because njengamanje sekunalento ukuthi nabaculi baka-TikTok kunabaculi esazi ingoma zabo esingabazi bo yabo ingane ngoba wonke umuntu uyayiza ingoma yakho uyayidownload uyayidlala uma kuthi uyidownload emveni kwalapho uphele kanjalo omunye futhi uthola ukuthi wazi leso siqephanyana sevideo naye akayithatha abangena ngayo bonke kuyona yabo so muhle kwesinye isikhathi futhi awukho right but thina abaculi bengifisa ukuthi njengamanje sikufunde ukuthi singawufaka emqondweni uTikTok siphushe ngawo kodwa singawufaka emqondweni ekutheni iyona platform esizosebenza kakhulu ngayo ngoba kubalekile ukuthi siphushe nangezinye indlela sikwazi ukukhuluma nabantu sicommunicate nabantu sikwazi ukuthi sithole imicimbi sisebenze ngoba kubalekile ukuthi kuvuka amakhaya akubaleki ungaduma ingoma yakhe idume yaziwe but mawukuthi ayikwenzeli imali noma imicimbi awutholi kuzophela u10 years waziwa wena ukuthi ushaya amahit emveni kwalokho ngelinye ilanga mhlawumbe ugule noma ushona sithi siyafika kini awunawo ushintsho ngoba kumele sizongcwaba yabo so izinto ekanjalo engithi lapha abaculi ufuna siwujabulela uTikTok but at the same time singavumi ukuthi uzivala umqondo sisume sisebenze sifune imicimbi futhi wayibeka iyacaca ababukeli beSelect Africa TV ngihleli noSKHENQE bafethu insizwe eyishayela ama-hits ke nje okwazi ukuthi kwi-album yakhe ngithema ngimfonela ngimtshela ukuthi mana webiyela kanti ukhipha nini wangitshela ukuthi hey bengisafuna ukuthi ngihlele kahle ngibone ukuthi lento iyezwakala yini wayesevele ekhipha i-album yakhe entsha mfethu i-album yakho entsha
album yakho yentsha mfethu ayenze imanga TikTok. Bhuti omdala le album le angaze ngifuqama ngoba abanye bakaze bafuna abuza ithi why ingoma zakho zonke ingoma nengoma ujayilalela lapha ikhuluma ngenye into mawujayilalela ikhuluma ngenye into ngawuthi abanye ukuze benze album kanje kubathatha ukuthi mhlambe uzabe neingoma ayiveze imqondo ehluke ngithatha ukukhipha amabhama awu3 yabo because omunye uthothi ingoma ezu8 ikhuluma ngothando so mina lapha ngifaka izinto ezihlukene ngifaka izinto ezihlukene kakhulu okunye kube imbangela kakhulu nami ngonyaka odlule zikhona izimo engene kuzona ezibenzile usuphela unyaka kulonyaka uqala zikhona izimo engene kuzona abantu abaningi abangazazi abantu abaningi abangazazi mfethu ngicela ungena emlonyeni nje njengamanje ngizwile kuthiwa before usuzokhipha ialbum and ungitshelile khona umfana wasekhaya ngicabanga ukuthi uxhumana kakhulu naye engitshela ukuthi uyazi usikhenge ngoba engayikhipha ialbum ngiyacabanga ukuthi ngakufonela noma sa WhatsApp ngibuza ukuthi kwenzakalani wathi wena hayi mfethu ngisahlele and all of the sudden ngiyathola ukuthi wena ubungena engozini yemoto yaze yami ialbum into eyenzekile ngonyaka odlule ngingena engozini yemoto ngangena engozini yemoto kuthe kulonyaka bekuJanuary ngahlaseleka abantu ngalimala ngahlala futhi esibhedlela ngalimala ngahlala futhi esibhedlela kodwa-ke ngoNkulunkulu ngasinda ngendlela engangilibele ngayo ngakhona ukuthi ngiqhubeke ngiphile engangokuthi le ngoma nje lethu usizi ngiqala ngimncane ingoma yabantu ingoma engihlale phansi mhlawumbe nami ngabuka impilo yami kusuke kanje umuntu emncane ekhule ezibangaka angaze ngililahle ithemba ngabuka yonke into ukuthi okay fine kunezimo engingene kuzona obekungamele ngiphume kuzona mhlawumbe bekumele ukuthi mangiphuma kuzona ngiphuma sengiwe omunye umuntu mhlawumbe sengiphile impilo kodwa zonke ngingene ngaphuma kuzona ngiphila futhi ngisewumuntu ophokophele phambili ufuna ukuqhubeka nempilo so ingakho nje ialbum eyanje bese into eziningi ezihlukene kakhulu mawuzoza ingoma lapha lethi angilazi icala lami kunezinto eziningi engingene kuzona ngingazi ukuthi ngingene kanjani kuzona yabo mana-ke Sibari ngifuna ukusenze nje asisi sibatshela sibe sibakhumbuza TikTok usizi ngaqala ngimncane Sibari ngicela ungipha leyo ngoma usizi langqala ngimncane angisoze ngalahle ithemba eminye iminyango mayivaleka eminye iyavuleka angisoze ngalahle ithemba ithi ngake ngahlupheka lalithi malishoni ilanga ngibheka indawo yokulala ngake ngahlupheka lalithi maliphuma ilanga ngibheka umgqomo nokudla bafowethu kanjalo Select Africa TV ngihleli noSKHENQE bafowethu insizwa le ngiyabona le ngoma yakhe iyatrenda kakhulu lapha ku TikTok and animazi uyena-ke lo ngihleli naye namhlanje ngithe ngithatha isinqumo sokuthi ngihlale naye nimazi bafowethu insizwa-ke bafowethu le esuka phansi enkandla kwesakashezi ithe emangixoxa nayo behind the scene ingitshela ukuthi mfethu iy'nkinga enazo ngathi mina no mfethu sizoyixoxa sinazise nani because niyamthanda umuntu wenu lo futhi and uninikeza bafethu umculo bathini bathi isidlo somphefumulo uyayiboza yangithola lapho so ngiyayiqonda lento bafethu mfethu siyathokoza ukuba nawe la ku-Select Africa TV and siyazi mfethu kuyaphithizela i-weekend enkulu-ke namhlanje nithe anihambani noseka usaliwa usaliwa uthe mayimbiza kwaba ukuthi bafethu kuyaphithizela bathe uthe yena manginayo wathi i-weekend kasaliwa le kunjalo mfethu ungathini ngalo mfana efikile emculweni usaliwa yes no usaliwa mfethu angifuqamanga mina ngawuthi bengiqala ukucula ngaleso sikhathi bengizizwa ingoma zakhe usaliwe unento ehlukile unento le yokuthi akuthathe akufake endlini phakathi akuthatha akufake endlini special thina sisukele emakhaya yabo thina sisukele emakhaya so umsebenzi kasaliwa kuhle kakhulu siseqalile unyaka odlule siyibona i-album yakhe noma sengisilibala isihloko kodwa eyenze kahle kakhulu egijima nensizwa omzukulu so usaliwa umuntu-ke ozwanayo nabantu umuntu wabantu singakubeka ngaleyo ndlela so indlela ayiyona angayishintshi usaliwa indlela yokuphila nabantu angayishintshi nathi the why sisumile sathi sisomeseka ngaphandle kokuthi asikhokhele yingoba siyamazi ukuthi umuntu
ongathi noma ukusiphi isimo uma uthi indoda ake nifike kuzosetshenzwa kanje umuntu ongenayo inkinga ongeke azafune lutho kwena uyofika azokweseka kuleso simo. So ngizwa kahle futhi uyayibeka iyacaca. Mfokabiyela engomeni zakho noma kwi-album oyikhiphile ngane yakwethu zimnandi mfethu zonke, but yipho thu uma uhleli phansi uthi uyabona la bengitshela ukuthi ngizodla ngazo but yangenzeka kwenzeka le. no bhuti omdala kunengoma enza kahle kakhulu kade idlala emsakazweni ukhozi manje kuseni and iyadlala ingakaphumi. Kunengoma lapha ethi kancane kancane siyangilibala. Kunengoma emnandi kakhulu and nginesho njengamanje abantu abanengisebenzisile bayayithanda and nginesho isazokwenza kahle. Kunengoma lapha ethi babaleka abafana masebemoshile. Usazongishayela babukeli, usazongishayela kancane kancane usiyangilibala. Unengoma ezothiwa zongishayela zona kancane usiyangilibala. Abafana babaleka mase bemoshile. Alright, so ingoma ezenza kahle kakhulu. Kunengoma lapha ethi angalazi iqala lami zenza kahle kakhulu. Kodwa ke mina ingoma engiyithandayo engithi mina ngiyayithanda, mina ngithanda ingoma enhliziyweni lezo kujabula ngiyayithanda, but mina ingoma engiyithandayo khona ingoma ethi izindaba zakudala. Kuzoba ile ngoma ethi umgqomo ethu sizilangqala lincane. Izona ingoma engathi kimi mangihleli ngingedwa ngivula iredio angiyivali ngingayiphindanga kaphela. Yabona menziwa indaba ezitha. Yabona mfethu angifuni ukukhohlisa. Ingoma zakho mfethu zinomyalezo and abantu bayazithanda futhi ngaphandle kokuyithanda bayilandela. And uyawubona ukuthi umyalezo onazo noma iyathatha ingene kumuntu ngenxa ukuthi mfethu sibaningi sibe nezinkingi. Yayibona lonto mfethu ngane yakwethu ngiyakucela kule album yakhe entsha ngicela ubadlalele lezi ingoma eziwu2 lezo ezibalile. Ngiyaxolisa kodwa ngiyacela suke sizidlale mfethu. Okay. Falo yokhipha emntombini abafuna inhlahulo kini umfana nje phansi. Umfana uyokuthola isingane ufuna isondlo umfana balewe. Uma ulokhu umfonela ufuna imali engane umfana uyayishintsha inamba. Uma ulokhu umlandela lapha ehlala khona umfana uyathutha hambe. Bayabaleka abafana kuzoba yile lenye ngawuthi ngivule ngayo le lenye mfethu ethi kancane usiyangilibala mfethu uvule ngayo. Ngiyathokoza kakhulu ngane yakwethu ngenxa ukuthi mfethu kumele sibakhombise ukuthi uyena ngempela umuntu esuke sihleli naye futhi ngiyathoba kakhulu mfethu kuba nawe. Umenziwa bamthola kanjani abantu emabemfuna ngenxa ukuthi mfethu okay asiqale la before ubanike bakuthola kanjani ingqinamba mfethu uhlangabezana nazo emculweni uke wayibika before. Ngiyazi mfethu usuku nosuku uba nezingqinamba ezifikayo. Okuthi mhlawumbe esinye sezizathu mina ngumuntu ophila njengomuntu, angiphili nje ukuthi mina ngumculi ngicelebrate. So kunendlela ezinye ehanjwa abafowethu zokuphila general yabo. So mhlawumbe ezinye zezizathu ezokuthi mina impilo engiyiphilayo ngiphila njengomuntu, mina ngifice etekisini ngigibele for sure yabo. So uyangithola noma ikuphi ey'ndaweni makuthiwa kuyahanjwa. In fact ke sengumuntu ongabuthinta utshwala izinto ey'kanjalo, but nje ngumuntu okanjalo. Bese kuthi engqinambeni engibhekana nazo unyaka odlule ngeke ngisebenza imicimbi eminingi kakhulu. Sineyivumelwano zokukhokhelana nabahleli bemicimbi, kodwa emveni kwalokho ngathola ukuthi imali zakhona angisayithuli. Abanye babo ngithe mangibuya kubona ngithi madoda manje sibanibani imali yami phela ngasebenza. Uthola ukuthi umuntu sekunamagama awusabisa agcine sewakhipha abhekusake. Mhlawumbe nami ngigcine kwesi sikhathi ukuthi ngimbezele ukuthi anambela ngumfana yabo. So ukuyizime kanjalo engathi mhlawumbe kunabantu njengamanje engathi angizwani nabo noma mhlawumbe akukhulunyiswana nabo. Ingani ngoba banginike umsebenzi kahle nami nganezwe ngabenzela umsebenzi, but emveni kwalapho uma sekufezekile abadinga uthola ukuthi abasalenzi iqiniso. So izime kanjalo ngiyabhekana nazo kakhulu unyaka odlule and futhi ezingifundisile ngoba kulonyaka sengisuka endlini ngoba nginesiqiniseko sokuthi umcimbi uthile ngizosebenza futhi ngizoholeleka ngendlela. So engingasho ukuthi izona ingqinamba engibe nazo abantu engifisa ukubabonga kakhulu abathanda umculo wamaskandi. Reason why ngize ngalo ukuthela le album iphumi ngoba bebeyifuna and njengamanje obisiphumile bayikhombisa support. So okuningi esikwenzayo
abahleli bemicimbi siyabathanda laba benza kahle. Ngizothanda ukubonga kakhulu uMapholo Bugeni benu bakumceneka ukusebenzisana kwami nabo la bantu labaya ikakhulukazi uGay ngoba sekunesikhathi ngisebenza naye lwabhuti unobo wenza izinto mhlawumbe kwesinye isikhathi uzubona ukuthi lo muntu yazi mina ngazani naye sidijana so music ekutheni ngenza umculo yena uhlela imicimbi usiza ama-artist kodwa indlela usizo ngayo kuthini abanye abantu mhlawumbe baze benamagama amabi ukuthi niyanetheza kanjani ngoba usaliwesha ngomeni kanti lo muntu kuningi thina esikhulumayo naye ngale okuyimpilo akwazi ukuthi asithushise khona akwazi ukuthi masigaxele athi ndoda eziwa nithu so ngithi ube umhlelo omcimbi umuntu onjengobaba kuthina yabo so nabo babumcineka siyabonga kakhulu ngoba namanje sisengxenye nje ingxenye impucuzeko mfethu ngiyakuthokozela kakhulu siyathokoza kakhulu and hayi ukuthi ngiyoyiveza uyosebenza ilokho kakhulu okubalekile uyabona ke webiyela bengifuna ukuthi ngizodlula nalapho because ngibonile kwipost khona kwimpucuzeko ubaba umcineka okubizila ofuthi mfethu unamandla amakhulu ngoba kusuke ngamandla akho ukungena lapha ngifuna ukuzwa ukuthi uzizwa unjani ngale opportunity abanginikeze yona lapha le opportunity empucuzeko inkulu kakhulu ngazi ungayiboni uma uphakathi kuyo kodwa ake ube ngaphandle ubuka abaculi abangaphakathi noma uze umuntu ongaphandle owazi amagalelo akhe efisa ukungena wena usungaphakathi so kuyi opportunity enkulu kakhulu le alwamcimbi ngeke ngathi masikhuluma nesiqedela ingxoxo wathi into enye indaba yokuthi indidane yake yafika igula sokuthi yaye ngafisa ukuthi iphuthe kulwamcimbi umcimbi and uyazi ngiyaxolisa ungena emlonyeni ngicabanga ukuthi wenza 10 years wenza 10 years and into emphasizayo ukuthi uba umcineke ukuthi aba pressurize abaculi ukuthi abenze into esezingeni labo nanendlela abazoperforma ngayo lapha ibe sezingeni ukuthi anikeze abalandeli into right mina ubhuti ngikuqamanga lapho ngonyaka odlula abaningi bawabona amavidiyo ngadlala ngo7 ngangiphuthuma kwi-Emerald Cup enkani ngadlala bhuti ingoma eziwu2 lapha ngadlala ingoma ethi kube bangiyazendlala ngadlala lethe egqisi emveni kwalokho ngangiqala ukuthi ngiye emcimbini nginovalo lokuthi kaze abantu bazojabula ngithi ngilindele ukuthi abantu bazojabulani ngithi ngiqeda ngithi ngifake zesonto impahla ezimhlophe zesonto ngathi mangiqeda nabafana siphamisa izandla zivalelisa kwathiwa sicela ukuya bafuna impilo lapha ngangingene ngilwa ngoba ngiphuthuma isikhathi kodwa ngathi mangiqeda kwathiwa sicela ukuya so engicabanga ukuthi nobaba umcine ubonile ukuthi okay lo mfana ngimbuyise ngoba mhlawumbe umsebenzi wakhe ngiyawuhlonipha kakhulu umsebenzi uma ngifaka emcimbini wakho ngisho kuthiwa sikhokhelene kanjani kodwa ngiyaqinisekisa ukuthi into engiyisa kubantu akube into ephilayo and akube into abantu abayohlala beyikhuluma ukuthi ngelanga elithile kwenzeke mfethu Select Africa TV bafethu ngihleli noSKHENQE umfokabiyela insizwa njengoba ichaza nje isimo sayo neindlela esihambe kuzona lalela mfethu umuntu oyazi indawo yakhe futhi oyazi ukuthi indlela yakhe ayihambele ihamba kanjani buka wena lapho ngasekhaya uyazi ukuthi ufisa ukuba umculi funda ke bafethu la ngoba mina into engiyi-emphasize ukuthi ile ukuthi uma ubona umuntu lapha akathola ukuthi uhambe kanjani mfethu asitshela abantu lapha ekhaya kunengane ethi mina ngiyafisa ufana noSKHENQE but iziphi ingqinamba odlula kuzona baba emculweni ke nje general no into engayisho mawufisa ukuba umculi kubalekile ukuthi uhloniphe ebese wenza uma ungena kwi-industry ngisho ukuthi ungene enyathelweni kabani but iba nento yakhe unique okuzothiwa no sebekhiphile usibanibani but akakhiphi usibanibani khona lento esingayizwa khona lesifuna khona lento esiyizwa mina ngafike ngenza into eyodwa ngoba ivoice yami ihlukile angakwazi ukuze kuyifanisa nomuntu kodwa ngafike ngayenza ivoice yami yahluka nendlela engibhala ngayo ingoma ikithi ukuhluka so yilokho engikuphasisa ukuthi abantu abahluke okunye umculo akufuni wenze ebese uma ngayo ukuthi mina ngiyacula because kuzokwenzeka uye kumsebenzi ngoba ubona ukuthi izinto zihamba kahle emveni kwalapho izinto zijikele imicimbi ungayitholi so iba nezinto eceleni ozenzayo okwazi ukuyiphilisa ngayo nami njengamanje kunezinye izinto engiyimisele ukuthi ngiyiqale ngoba empilweni ufuna ukuthi ubambe ngala ya uqamala uze ube umuntu okhula kakhulu so nayo yilokho engingakusho ukuthi umculo uma wenze ngothando wenze nangesiphiwo uphinde uhloniphe futhi uhloniphe abantu abafice endimeni uhloniphe nabantu abakusupportayo mfowethu ngiyabonga kakhulu uma uyichaza kanjalo ngifuna ukudlulisa lento wena mfowethu Mfokabiyela Mapholo
SKHENQE ngoba mfowethu njalo mfowethu manginabantu noma abaculi mfowethu kunalento abayivezayo ngawo mfowethu ungayiyeki and siyakuthanda futhi siyakuhlonipha futhi mfowethu indlela obaphatha ngayo abaculi of which wena wenza kahle kubona ngoba ngeke behleze besho into eyodwa bonke labaculi engihleze ngibaletha la wonke umuntu uzothi ke mkhaya wami siyathokoza kakhulu si-Select Africa TV futhi siyathoba mfowethu ukuthi into yenzayo kubaculi ngoba mfowethu lezi ingane lezi zisuke nazo zizamele emakubo but injabulo yokuthi mfowethu wenza sure ukuthi lezi ingane zikhuphuke siyathoba kakhulu Mapholoba siyabonga mfowethu siyathokoza asenze nje ke asibanikeze mfowethu la utholakala khona bakwazi ukuqasha bakwazi ukuxhuma azithola umuntu esekhuluma noSKHENQE kuFacebook ayithola umuntu esekhuluma noSKHENQE kuWhatsApp understand no umuntu ongenankinga ke ngiyafoneleka noma yini mawungidinga uyangithola angihlale yes so ngiyatholakala inambeni ethi 0633 yeah 0633 1671 66 0633 1671 yeah ebese kuthi ku TikTok ungithola kwi-handle @SKHENQE ku Facebook uyangithola lapha SKHENQE SKHENQE SA SKHENQE BLRSA kunaleyo nto ke ukuthi ama-page sometimes ukuthi bantshontshe le page la bantshontshe kwelinye bakulungise ngendlela ezithile oyibonayo ukuthi zidina zikwenza ukuthi ulokhuzana so ngike nganenkinga ukuthi ngithathele i-page but into yakhona ngabe ngayithola ukuthi kanjani labuya kodwa sengiyabona ukuthi kuba naleyo nto ukuthi baningi abantu abafuna operator so yilokho engithi ngidlulise nje kutheni ngithola SKHENQE SA SKHENQE RSA babukeli be-Select Africa TV benginoSKHENQE bafowethu insizwa esihloniphile nje yeza kumina ngingemkhulu yona inkulu ngoba hayi bafowethu inamandla kakhulu umfana ama-hits makhulu and umfana uright uzithobile bafowethu ngicela nimhloniphe and nimsupport Select Africa TV bafowethu niyasubscribe hayi ingqola isukume zonke bafana umfana weshaya ingoma enkulu ngicela nimsupport bafowethu and unilethele into enhle mfowethu kunale ngoma ya next customer please ngicela next customer please ngicela mfethu ungishayela noma sesiyayivala ngiyakucela ngane yakwethu next customer please chilo sis wamudala ushahithile spa lezo nkinza ledlula kuwe ziphetha ama-black card uzungangikhohlwa themba lami wathi mayangifonela ethi uthola umsebenzi ngathi kukwathe spa wathi angihlanye omamvava bazodlula kuwo kwalithoke othambi bamkabisele ngemali ngobe kanjalo babukeli be-Select Africa TV yena-ke uSKHENQE benginalo angithi phela bengenza sure ukuthi kumele sithathe step by step mazi lapha kunext customer please ley'ngoma beyilandela njengoba sesilapha nje phezulu ey'ngomeni